Мен киһәңе халыппын беремнән рәбин. Толыр бит. Как обычно химбир ахыллар. Ахыктагастарын. Ол тахнан киелере киһәңе ошына. Маннык питательный коктейльнен. Бу коктейль уратыта тугуй дем. Во-первых, яхмын төһәрер за счет пищевых волокон. Онна ол тахнан бу организмытыр көрүңөрө таблицаны көрөхтү. Бу маннык элбэх витамин ихи бу аспаркирер. Бу сбалансированное питание. Манна белогом за счет вот этого молока. Үтүн баллана көрүңөрө бу. Балтыра бырыганнах үт. Кажется, маннык үт бар болар эбит. Икке гардагары бар болу диэн алдым. Онна оттон бу углевода, онна жира барыта бу көрөргө көттү. Бу хаджалар хеп. Аны манна көдүрөмөтөм. Хамай элбэх грамма тоққа хаджарыйтен да. Ой, 6-12. Инулин дени көрөт. Эти пищевые волокна дени көрүңөрө. Хамай элбэх грамма бу 15-6-12 инулинна. Так, энергетическая ценность 300 кж, 80 килокалорий. Бу бир маннык эти порошога гомлади. Онтон бу юту кыттап куйдаха 200 килокалорий болар. Олата плотно ахабыт кудук болат. Аны көр борже 300 банковым битеренер. Бу маннык мерне ложкалахпын. Бу анна примерно 5 миллиграмм кирер. Билин баабын. Мен көрүңөрө бу маннык. Бу сехите баспатын билин табыт сорогун баабын. Так, бар ебак бар. Тоқтамын бауры тебин. Бу бачана бие сөбебин. Эти каратык топ болуктак. Анёска ари өзгоркай каратык. Оны бөдем бебин. Специальный маннык шо башыр дедакпын. Тобу велнес бетин шейкара. Так, онна кенне. Бу куян кырыяктакпын. Тара, арыймара. Да. Оны көрүң. Бары хоғаны кутан барамыд. Вот ямара қомыз. Оны білейін арыян көдірген қайтақ болбуды. Антонна, оғылар егер какаоларын көдік антонна приятный вкуста. Көріңір? Мұны. Бұл. 200 мл. Онна кеяңы халғыманын бітті. Онна ачық хыжыбаппын. Айыз тот. Состояние берер хасы да хамы жүйден куртаққар. Айыз холку легкость бар болар. Онна отын ияғын түйір бұл хамы жүйден.